Siyabonga-ke Zulu lelalela ngesikhathi esibukele kuzindawo zonke elikuzo. Siyabingelela igama Mweza Jesus Sibanda ngihamba-ke lo mathelela-ke uClyne. Kunjena nje-ke sithanda ulibonga lonke ngokusela lolu hlelo. Sibonga be-CNC abangani bethu. Sibonga-ke nxa lifuna nje njengoba abantu labona ngoDisemba abafuna-ke imishado, abafuna-ke ama-conferences ama-church, izimfa, loba kuyini ufuna ukuzofilinywa sikwenze ngendlela very professional. Uyasithinta lapha e-CNC, siyasizana lawe. Leli jaga-ke lokhu elisebenza gada lo Client hawo akele muthi khisimusi bantu kunini lenzela lokho akele imkhangele limcabangele ukuthi hayi kulo Client osilibazisayo labe uyayifuna phela ikukhola ngekhisimusi simcabangela ukuthi singamsiza ngani khonokho kuncane akunandaba okubisile kungamsiza-ke umfana kaNyoni umathelela phela. Kusenjalo-ke lina lakwazi ukuthi kulama-twins atshiya umama wabo la ama-twins la bebancane atshiyela ama-days umama wabo-ke uConfidence wasuka-ke watshona uthe etshonile uConfidence watshiya abantwana abancane. Elinye lakhona selidlulile liyekwenda izolo ngabo-3 ekuseni. Indaba ezibuhlungu kakhulu. Ugogo lwana bakithi angazi ukuthi kuyini kwakhala Nyonini ugogo uyadubeka lwana bakithi uMamlaws sehluphekile umuntu wenkosi. Enye itwini-ke likhanya lisese-right kakhulu. Sibonga uNkulunkulu. So bakithi asikwazi ukuthi pneumonia sengazi ukuthi ube ukuthi balala phansi kuyagodola kumbe kuswelane kodwa izigogo balazo. So bakithi-ke ugogo lingamkhohlwa-ke laphana-ke emakhokho uthwele nzima umama lwana ubuhlungu sephelele ukuthi athini kaselabani sesilalo elincane elilodwa. So bakithi ongabe khona ufuna ukusiza sizana nogogo lo ikakhulu ngendaba zokudla ngoba akasasebenza asathengisi sephele galela lithwini luhlelo sakhumbula yela sikhole phambili. Ke nambambe-ke vela-ke kuZenzo Jiyane. Zenzo Jiyane uthi-ke umnyaka 1998 thisabe sesengumfana nje omncane lama-8-9 years. Mina kumanje-ke lijahe kathathi kodwa-ke ngikucelayo ukuthi-ke ungibalele kumbe ungifundele incwadi yami. Ngeke ngiyifunde-ke incwadi yakho le. Incwadi yakho le uthi-ke kwakungoNovemba umnyaka ka-1998 lapho sesike kuseni khona mina nobaba nomakhelwane lomnye komfana sisiya-ke kuShangane lapho besithiya khona inhlanzi. Inhlanzi zithiwa-ke kuseni kwezibambeka khona umentambama ngakho savuka-ke kuseni kakhulu ngama-5 sasikhona phana sesithiya-ke inhlanzi ukuthi sibambe. Uthe nje kona balokhu esathiya ngezwa kuseni phrokohlo kanti ngubaba osethethwe ingwenya. Umsakazi sazama ukugijima ngomfula sizama ukuthi sikhuze sehluleka zakhazi eziningi ingwenya zakhona. Lamanzi ayesebomvu gebhu khanya ukuthi ligazi. Ngakhala sasola ukuthi senzeni kanti ubaba sezimdlile-ke ingwenya. Sagijima kwayekhaya kuyabizwa abantu. Ubaba kwazotholakala ezinye-ke inyama zomzimba-ke okuningi kwakhona kwaze ungasekho kudliwe zingwenya. Wafa kanjalo-ke ubaba 10 November 1998. Angisoze ngafa ngalikhohlwa lolu suku. Ngizwa ubuhlungu kakhulu nxa ngikhumbula ubaba. Ngiyambona nje emapikitsheni ngimkhumbule. Umzali wami wafa siyadinga isitshebo khona kuShangane River. Engikucelayo wayithanda ingoma-ke zeKwaito, Omdu, Omashamplan, Thanda Zonzana Zonke, uyabharapho Penny. Lezinye-ke eziningi nxa ungangitshayela enye evela-ke kuMashamplan laphana engikhumbuza ubaba ngajabula kakhulu. Ngihopeful ungayithola-ke msakazi. Yekela-ke ngikuthi-ke le ingoma yakho mbona ngani ngiyayithola ifunayo. Isivokolo snacks isivokolo eshishayo.
Traumatizer. Yeah, yohlelo ke lo sakhumbula omanje nasi vela kuTambudzayi. Tambudzayi Njeleza. Kunjani manjeleza? Tambudzayi ukuthi besihlala esitumbiza unit N kuthi ngakosekela. Bengisakhula ke ngasengithathwa umfana othiwa nguRafi. Yeah, uyasibhala hayisiyabonga kakhulu umuntu obhala ezamangaka. Kuyanthawu zeTambudzayi. Mina sengihlala eSouth Africa. Ngiyayibona uhlelo lakho. Yeah, ngethi mfundi yakho incwadi. Tambudzayi uthi ke mina ilanga soze ngalikhohliwa. Lilanga lapho ngo-2011 nangisele ekhaya indoda yami sihambe eSouth Africa yadinga umsebenzi. Ngihlala lo babazala wami. Umamazala wami ke uhlala ke ekhaya. Ngakho nje umntwana owani le ndoda yami. Kwenzakalana ngelinye ilanga ke umntwana ngivela athi umntwana ecreche. Wabuye ubabazala ngiqeda ukugeza. Wathi sorry bese ngene etoilet ungagqokanga. Ngingaqedi ngisathi ngiyagqoka. Ngaphuma ngangale wayezejwayele uhlala efuna ukungilongoza. Kwelanga wamfuqela ke erumini wangirepha. Wala lami ngingafuni. Waqeda wathi ngaze ngimtshele umntana ke asozange believe
ngavula ngihambe amapholiseni ngizabatshela ukuthi mina la siyathandana. So ngesaba ukuchitha umendo wami ngathula, wabuya futhi ihlala sengiphinde ihlale ngenza inhliziyo yami yaba buhlungu kakhulu. Ngacabanga ukusungirira ngaphinda ngazikhuza ukuthi ngizafa nje umntanami. Indoda yami siyandithatha yangiseGoli. Manje into le yangitraumatize, especially that he visited recently. Ngambona nje face yakhe ukuthi ngife. Uyafika hlala bana ngikhangela. But umntana ke kakwazi. Chisa lokho ngizokuhlunga nakathesi ngilo babazana lo ngifisa ukuthi afe. Ngaswela ngaplan ukuthi ngimpoison, but sengicabanga ingozi. Thina amashona sile ngozi ngoba ngamfuna ukumbulala. So ngamele njalo. Uthi abebuye endlini yami ngimphekela ngiyangikhalisa lokho ngoba ngathi lo antwami wathi it's better to keep it a secret forever because indoda yakho sile mali and lihlezi kuhle uzakuyala usakuyanga madoda. Aya ama-rape afihlwayo maningi kakhulu and awuhlungu kakhulu. So uthi ngiyafisa lokumdubula ngayakhona ukumdubula ngayamdubula ngibulala. Haya ngibulala ngumekele. Kodwa ke njalo sithi wena sabuchithela umendo bengicanda vele umbophisa umekelelani kathi umbophisa, but njalo sithi wena usoluthi uzaphila ngani indoda ingakwala. Yiko okuhluphayo, angithi yiko ke okuhluphayo. Mana sidinge ukuthi yalezi zulu liyaduma phandle, yaduma izulu liyachana namhla. Kodwa ke sikudikele ingoma emafikizolo ecelileyo ethi webhuti ngihamba nawo. Tambudzai njeleza ngihamba nawe.
Understand lapho vela khona kodwa these days kunzima. Ungaliwa nxa umuntu yenze ke qala njani asazi njani. Yikela ke bambe inye lapha evela ku Sithulisiwe. Sithulisiwe ngokwechuma kunjani machuma quality. Kunjani mfokachisa siyakubingelela mina mbhala ke ngise United Kingdom milapha ngifile lapha kuhle sibilinga tsatsarika njengabaningi amaphepha ngaze ngadecide ukuthi ke ngendele kwelinye ke iPolish nanthatha andama EU wagcina sengimbhadala imali kodwa iproblem ngalo ke umPolish into eziningi lezi wayengasithandi mina njengomuntu okhuliswe kumboze ejwayele ukulala labantu abangabantu abamnyama ukubona kulomuntu ongena phakathi kwami ngangizwa ngoba ukuthi ngizwe ukuthi indoda ngiyabe ngifuna umuntu ongipenetrateayo bele ngithandi le penetration le Polish le lanxa nje ngihlala ngedwa ehlala yedwa kodwa wayelokukhwele engikhwelezela so ngangeke ntshontshe so kuthe kunjalo ke into ayifuna yena ngumkholisi wayefuna ukuthi ngimdlalise njalo ke ngimunye esitheni sakhe ajabule sahlupha nokuthi yena ufuna ukuthi mina nginye idoti yakhe ngakhipha ngayigabule ngiginye asithi nxa ngilokhuza ukuthi kangimthandi yebo yena wayengenza lami khonokho but mina kwakushoda ezinye izinto ngoba kwawumuntu ke ufuna ukuthi apenetrate wathi ke enye ishow yenzakalayo la wawukhona ke emsakazi abe eLeicester ngahlala lo nyebhudi ngoba lo mPolish wayehambe kibo wandobha laphana ke esamba sonke ngalalwa hayi ngezwe ukuthi ngiyakhululeka inkinga lwana umuntu ke kade ngahle abambe isisu ngelanga la ngikhona so kwanjaza ngovalo ngoba umPolish wayengenza ipenetration base ngicina ke siya umadokotela ubana ngiyesikhipha lesi sisu ngasikhiphisa manje kwasokubuye enye incwadi ayibona ayibhale ukuthi kumele ngichikwe futhi njengomuntu udide abortion kwahloba ngumsindo umnyaka ka2018 lapho ngihlukane khona le jaha lami le ndoda yami ngendaba le notification yabuya ukukhipha kwami isisu yikho baphila khona umtshado angilalutho wathatha yonke into ngoba ngoyathenga kwamphuca ngiyasokola ngiyachaya zama ukuthi ama live in kodwa kuba nzima kimi impilo inzima chisa Sithulisiwe chuma waliwe umnyaka 2018 endawo zokuthi wahamba wanyundula isisu somuntu omnyama udake umPolish ke vele wayejwala ukuthi vele kangene so lapha bamba khona ukuthi hayi lo muntu ke uyenza isensi labanye abantu yaphetha ke la chithe kanjalo ke amanzi hayi cela ke ungitshele ke enye izinkulu hayi badoda agenda ka Eva inzima iyaqila ungazi uthule umangalo ukuthi kethi hamba njani uthi yimi ngedwa kodwa ukutshela lengoma uthi uyayithanda ubabambanisa into enhle iyacela uvilane phele masiphile uthi wakhala khethana yodwa Sithulisiwe chuma
sivela ke kwinto enhle ingoma sethi babambanise ngako umshado ingcwele baba sezulwini babambanise umshado ingcwele into enhle sichayele usitholisiwe ayichuma magolide kuthi kunjalo ke sijona selikhumbuze njalo ke ukubana ke doors are opened at Patapata kuBulawayo lapho ke sigida khona xa ufuna ke ama cocktail kumbe ufuna ke ezobhiya ubukela ibhora kumbe ufuna zamasese kumbe ufuna uzozijayivela uzozilibazisa it is the home of entertainment Patapata 7 days a week sibulile from 10 ekuseni kuze kube khona ngale mbamba ekuseni fully licensed bar and catering konke kukhona uyathola kwaloko uzozilibaza khona uzozikholisela labangana lamajita liblome laphana likhuluma indaba zenu kumbe ufuna ukucatsha kulikhona kwakuhle siphansi ufuna ukuwoselwa ke inyama ufuna ukuphekelwa amanqina ufuna ukuphekelwa ezangaphakathi ufuna ukudlani yonke into uyayithola laphana ke Patapata sibe njalo silikhumbuza ubana thina lapha ke CNC silakho ukuthi izokufilimela lobo ngaphi kwendaba ngezakala ukuthi sePlumtree kumbe seHarare silawa amakhamera okubuya state of the art cameras sokugcwele ngona busy lapha bakethi imemories zakho awufuna udlala ngazo umuntu engabuya zokufilima into zaphindwe uyikhohlwe ukuthi usuyibukele ungasakhanyi kahle you don't want that you want into eyiclassy whereby when they film new bakuthathela into ozayigciniwe ligolide with 100 years yabloku iphumile kanti abaningi laba balahleka bathi ezakade wangasitsheli ngabo ngihlala ngikhuluma khonapha ukunathathe laba bona busy kulabantu abathenga amakhamera amaningi amakhamera la ngayezindlini umuntu ehlezi le family yakho usithathele ukugwejisile so ngathatha umtshado wakho phoma ukujikela nje ikhamera balo ungakhali buya lapha ekhaya lapho uzathola khona yonke ikhamera ezakwenzela into oyifunayo loba yipi with the drone sikuthatha uphezulu bonakala lo magwebe part hayi kuloko kuthathwa ngewindile emoto kuphela umuntu uthethe umtshado wakho kula memory njalo bonakala mama ugqoke endlini usageza ufaka impahla zakho uchaye isudu baba bakulandele liye church liye hall liye maflowers emapicture konke namapictures yathatha so ungayenza njalo usiya ngikhawusa ubuka sukholisa kaloku lo muntu engamtshela ukuthi abuyela besenziwe kodwa ngagcina mbona umuntu ochiple bakethi ukuchipa kwangikhola kade sukhala kusalungiseki abantu sebachitheka umtshado siwadlula sukhala ngami uthi hey kathi wangantshela mina ngutshelile dinga thina besenzi sikhona siyabonga mana manje vela ke ku Tencent phiri nyangibingelela Tencent phiri umachelelo uzahleke ngoba la wabona abanye abathathayo bekhala lapha asondaba zethu lezi kodwa wona zikutshengisa amakhamera khona Tencent phiri othi ke chisa ngikhumula ke umnyaka ka 2010 bengilapha ke Jozi Mvukamdawini uyazi nisuke lapha ke mina ngiyasebenza ecleaning ngiyacleana kwenye ke inye hotela la wangawami la ebesebenza kwindawo kodwa ebesebenza ke ema restaurant so ngithe ngihlezi laphana ngiyezwa ke kule voice ekhuluma ingane umuntu engumzwayo ngalelelisa futhi ngama lapha engicleana khona phela umfazi wami engakwazi isicleana ngaphilanga baba ngathula bathula abantu labo kwesikhathi kodwa ngezwa ke ama sex noises uhlo wathi noises ZIZ noises lezo ma sex noises lapha kuyakhalwa la isound le yangithusa kakhulu lami kwangani ngiyafika la imizwa ngathi laba ngifuna ukubona umfazi abambulala kangaka ubana ngibani ngamachisa ekhoneni usupervisor wathi umele ngathi abentshali ikhanda ngifuna ukubona umama lo sibephuma emoteni khathi umama okhanye ehlomnkosi kangaka baba katambuza ngelengene nangu namntwana nguye kanye uqhutshwa ke ngokuumuntu kuyangena emoteni lapha ke hlalo kusikhuza ngahle ngabalanda thisa ngichaya mama wahlo wafentela oba ngesibhakera indoda liyana ke yalwisana lami kwaliwa babagijima abantu bebamba ngakhahlele ukuthi kwenzakalani ubaba lana ke kakwazanga ukuthi mina ngubani wayesengitshela uFF endithethisa ufuna umbulala sithi uyadinga isibhamu ngidubule ngathi kadubule I was prepared to die ngalelo langa umfazi wami kathi udliwa khona apha engicleana khona ngiclinele ukuthi ikwazi udakazelwa khona into le yandidabula chisa ngihlela njalo ke mina lo Simangele manje angikwazi ukuthi ungaphi umntwana usekhaya nakade sikani traumatizer angithathi angifuni imfazi ngiphila ngokudobha ngidlule awuphiri hey madoda
Angitshele ke phiri. Uyisisound umfazi wakho bemphethe. Ngoba nzima ke. Hayi Thesel Bhinya ngosisabo vela khona. Uthi ubona nabafazi bonke bafanana ngakho akasathathi futhi. Uyakumisa phiri. Ani boy,
Now, so the Platform One, the best of Platform One, the first ever album is Sencane, produced by Freddie Amatamara Kwara. Sichaleke 10 and Piri. Wathola mama bemvuvuza, bemvuthela, bemdlithiza, bemvayindela. Wezwa amasound akho lapha ngiyazi le sound. Kade vele ngwanga kwakhe. Waphuma zokukubi lapha ke umama. Sekuya phambili emva kwalokho. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nemamonya, hey, topigwa nemamonya, hey, nemamonya, hey, pigwa nemamonya. Yeah, lo hlelo khona ke esencane ngikhumbuza kaChala. Lapho ke Robert Mugabe athi kathi wena wachaya ingoma ngiyachada wona ngikhuluma kubi. Kanti it was coincidental. Le ngoma yakantu Zanzibar. Mina ngachaya ingoma mhla ichata lo Grace. Ngathi xhegwana lingachata lengane encane. Abantu baku-interpreta wrong le. Mina ngangathi ukuthi ngisho Grace mncane. Mugabe. Kodwa ke abafana bakho baqhisa ufuna umbamba ufuna ukungijisa. But anyway, wawe stories zangikhona. Sikhaza ngikhona. Thuli Mathonsi. Ngiyabuyela Thuli kunjani eMathonsi. uThuli Mathonsi ngifuna ukutshela ngestory sami lapha engibotshwe khona ngise South Africa chisa. Mina nomntana ke we teenager, umntana level 11 12 years ngaleso sikhathi. Uhambile ke esikolo wasenzakala ukuthi wasefikelwa umkhuhlane womama wenyanga. Wasengena esikhathini esesikolweni. Wabona wasezingcolisa nje umuntu engakwazi. Yebo kambe ngangumfundisile but wayengabi kwazi ngoba engaza kangena. So there were these boys abayi2 who came bullying my child. Evele esikolo ngoba engcolile. Wabuye ekhaya ekhala waze endlini umntana ama lose confidence. And then whenever she goes to school afana bayojala ube bemchoka. I decided as a mother there's no way I will stand this rubbish. Ngase mvuka laphana I armed myself ngenduku ngihamba ngiyamelela umntanami and I saw the boys. Sham umntana lona ngase ngimephula isandla omunye walimala ikhanda. That's when I was arrested. Ngihamba ke bandla leseStockton for 2 days ngaye court. I explained to the judge ukuthi as a mother I won't let my child be bullied. Ngoba isikolo ngangeke ngasitshela but sasisekela obakhuza. Yebo kambe ngase ngibhadaliswa ngase ngikhuza ukuthi ngiyenze okuyi-community service. Umnyaka soze ngikhohle lo umnyaka ka-2019 chisa ngo-April. Angeke ngivumele umntana wami ebe bullied. Yileso wazokhohle uThuli Mathonsi umntana ke njalo esemncane sengiqambe ibizo lakhe loba encwadeli ibhalile. Uthi umntana ke bamenza kubi afala ba they bullying umntwana almost every day nxa esesikolo. So umntwana lost confidence. So aba yena mama hayi uthina akulanto umntana ke now back umdingela counseling. Yekwamela ukuthi lifundise bomama abantwana esikhathi lezo nxa sesifundela ukuthi babekwazi ukuthi basiphatha njani. Ngicela ingoma Diana ethi onketsanga nxa ungayithola. I think yiyo leyo ichoyo wena. Yabachaka kuphela.
Ketsa ngengoma esichatsanana ezitsha lokuthuli tonsi. Siyabonga amatonsi wenza into right. Lama unalawo. You touch my children, you touch one of them. As many as they are, you touch one of them, you're dead. Yablala straight. So utsho njalo uthuli matonsi. Okay manje bafunda ukuthi ungafune umntwana abe bullet. Mkhele moyo. Ngiyabongelela mkhele kanje lokho afake ekhanda. Aha. Mkhele moyo siyakubingelela. Manje umuntu umbhala ke nise Canada. Ya, thisa mina lapha sengikhululekile sengise Canada. Kodwa ndaminyaka eminingi ngilaba neminyaka e4. Ikhumbula ke khona bana ngisekhaya. Nxa silekhaya ngikhuluma South Africa bezimbabwe kabala kudala. Hayi, sambile sibili senze ukuthi siye Europa ngoba imphila ngobugebengu. Besichake le Bosch le fraud. Sichayele ke isikole esizwayo sathola ke 800,000. Manje mina ngangile getaway ekhaya ima ngantole leyo mali. Amajita la ilandele imoto nyamalala uthi sihlangana phambili. Uthe kunjalo amaphosa ngoba yayixoxanisa ngafihla leyo mali ngadampa le moto esasijojile. Ngathali luggage yami emali ngayifihla endlini. Iproblem ngabatshela ukuthi ke madoda imali yonke amapholisa bese ngibamba ngayichiya yonke emotweni ngibalekile ngidani. Sengitshela ke kunye kwi-girlfriend wami lapha sokuyibona mhla kubuyile imali yonke le. Guess what chisa kwamba kusiyatshela lana amajita ukuthi imali ikhona endlini. Ungudoti womuntu lo ngoba ngangoncichile imali. Kodwa ngangimnika 5,000 wayesithi ngifuna 50,000. So ngathi ngizabe ngibunika imali njengochero wami. Wabe siyalanda ke usigubhu emtshela iqiniso ukuthi mina ngila imali ikhona endlini sibonele isikhwama esile mali eningi. Bathe bemfonela adla bona laba bandinga ngasusa leyo mali. Hayi ngayibona iplan engcono ukuthi ke vele njalo ngangifuna ukuthi ngiye eCanada njalo sendilungisile ngabe ngicatsha ngalungisa ngayithola ivisa baba. Ngachiya imali lana ngiyifakile ku account yami. Thumela abantu achene be deposit. So ngahle ngathenga itikiti ngabuyela lapha eCanada. Manje ngathi njalo uvala ukuthi amaphepha ami lapha nxa ilunga ngabuyela le baza ngenzani. Kodwa vele kuthiwa ke nxa lisebenzele ngamadoda ke isilwane isesidlo kuningi laba abanye badla insilela. Ngiyakwazi balimala babotshwa abanye bangikhona bangu3 baphika kodwa baphuma ngomnyaka lo ozayo. Lo hlupha ke udoti lo usigebenga lo yakhathaza. So ngicela ukuthi ke chisa ungitshelele ingoma. Uthini mfowethu? Ngiyahawukela eAfrica man. Kodwa wona into engayenza ngilapha mina emqhele moyo ngiseCanada eAlberta. Sigebenga wona sigebenga mina bengusigebenga. Ya, useAlberta lo ochiye chabanye. Toko mali njalo ngotsoza indaba zabo. Vele uzisa abantu ubuhlungu kangaka. Ngicela ke ungitshelele izingoma. Ukhetha ke ingoma zamaninganyana. Mana sikubonisa ukhethela yini. So manje bangapi laba bantu obalimaza kangaka mana kuchele ke umagubane wakho mthandayo. Sibona umakhona siyamthola na. Umagubane
ingoma ethi Magubane sengihleke ngoba kule incwadi esilokhu iflega ngoba ngizibala ngiyazishata flag silokhu iflega iyaflega incwadi yakhona kodwa lebe ngitshela umqhele moyo kunjani umqhele moyo khona abahlala nto yabhele eCanada sazi kuma bacabangele vele madoda imali lengathi imalini thaba sa believe it 800 bathi imali ngama millions lapho sulenkinga khona balambambe koGeli cina thunjane lethu Geli Dube ngiyakubingelela uhlelo siyalithanda endokuningi oya ukuba lapha kwenzakala la kimi la kithi omama abaningi zasikhuluma ngakho hey okuba ngitshisa la kimi yakenzakala mina uhlelo ngizatshela umngane wami ke uNomvelo ngoJuly lonyaka ngisalukhuthi siyabonga kakhulu ngohlelo njalo kade siyezwe uyazwakala qala sasingezwe okuningi ngokukhatha indaba sesiku YouTube YouTube ulomusa kalwe lathi so share page babe wazi abaningi inkinga ngilaye lapha mina ngangithanda nobhuti ngoDumisani Gumbo ibizwe ngilazi impela le iproblem njisa ke ubhuti lo vele was never romantic lijaga livela lesikhalangeni kodwa vele kibo original se Cholocho oskende iproblem lo bhuti lapha ke South Africa ubethanda lezinyanga thanda yonke into nxa sesithi siyecansini into ayithanda ukuyenza ukuthi kumele angivuthele phakathi kwamakhala at times during sex into le yayingilimaza nize ngizani yadabuka emakhaleni ngamtshela ukuthi hayi lokho angikuthandi azonde ukuthi amfuni then nxa seyenza sesenza lokho ukuthi hayi ibhek okay sikhuluma kula ndawo dog style lase dog style wayifaka umunwe empumela idoti lapho phuma khona idoti kimi awuhloma umunwe ngabe ehlome into yakhe kimi kambe lake la kuzwa ngapi khonoko vele I never enjoyed sex la kwakundlimaza umunwe kwabe ugqibile khona apha phakathi ngapha efakile angazi ukuthi awuthatha ngapha nxa sefuthi sefuna silale kuhle enze njalo ufuna ube ekhisa amakhalami akhisa amakhalami awumunya vuthele awudu Gumbo uthi Gumbo uGeli uthi ngubuza ukuthi kethi kwakungumuthi banokwenza uthi umuntu wawugqiba ngale empuma dot utshone ngapha futhi ngenisa intweni yami ngibuyisithi ufuna ungifentisa kumbe wayifunani ilanga soze ngikhohle ngathi iminyaka emibili yaba bad wakho bane bad experience kimi ngicela umbuzo ukuthi Dumisani Gumbo wakuthatha ngaphi khonoko uDumisani Gumbo sahlangana ke eUville kwenye party sasukela lapho sesithandana angazi umbu khona eJozombi kakho angisekho lapho mina Chisa sengasihamba senomuntu wami omutsha ke ubongani ngicela ke unje hey kanye into elizasifunda lo nyaka hayi khona hayi wathi kutshela uFred Gwara wakho uthi ufuna iphi uFred Gwara 1 2 3 Fred Gwara khona la siyithatha le cup iWorld Cup la liga this wathi kutshela get it through sorry mama tata ke ubongela ke machelelo klein ahlangene ke patapata ke bangani wami kwenyimo kuyafiwa kumnandi thank you very much god bless you all bye bye